Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanam si Sheila. Ay nawaw, ang mga nutila pakisarsara ka malalaki. Mami, apayakas ta kayo. Kadarumuarak, lalaki adagos ti atapon nyo kasinarak ko. Ay nawaw. Kaya't kalaang nga iliklik iti dayjay amarigrigat a Lester. Amumat nga da kayat ko aparaken ka. Ay, day tamanan ti bagayo. Apay namin nga intulagdak. Jakpay kayat ti makiasawa. Ibagak aya ang makiasawa kan. Kaslakas tanti turong ti sa uyo, mami. Ulitag nga ibagakan ka. Jak kayat ni Lester. Kasano ko maakayat yo kat adamat nga rudan ni daddy nga asawa yo, mami? Dinakman bastusan si Sheila. Para ken ka ti kayat ko asawan. Siya kumatiag pili ti para kanyak, mami. Saan kat ada kayo? Ay nawaw! Bagbaga amman dya anak tadamyan. Basto sa makisarsarita ti loka. Kasano kat pakibiyangam ti may papan iti ayat na. Naimbag dya retreto ken kwa na tabak nang. Anak ti gayam ko. Masigurado mo ka di nga ginusto da no agkita da. Apay kit din asaan. Napintas dya gayam ko. Kat masigurado ka gwapo mo ti anak na. Daitang amin tirigat na kahit. Gaputa dada ija abroad. Kaya't mumutan nga ipasawa dya anak mo tapno makapangkay jay. Di mo kadimat kaya ti makapan ija abroad. Daita ka nga rod anak mo ti aramatan tapno makapan ka. Kanya mati klaseng nga ina ay nawaw. Kaya't ko anasaya ti masakbayan ti anak ko. Santo nga agrigat no agkatuluyan da iti anak ti amiga. Naimbag ta nasabat ka dito bakit Maria? Ay anya ka diti ibagam iti panagsabat ta. Ibagam iti apu ko madinas asit ganti anak ko. Kay ibagam iti anak mo madinas asit ganti apu ko. Neta, kasla day pagtangtang sit mo si kabakat. Ay awan ti tangtang sit ko. Sinugbatak lang matimbagam. Saan amay kariti apukom iti anak ko? Imbaga na kaday amay kariti anak mo ay nawaw. Ay na, makapasuron ka kasarsarita. Dita ka man laangan. Ay kadita ka mat sa anak mo ngay masasinagkan ka. Si kamati mo na anak isarita kanyak. Ay nawaw. Apay, apok. Ar-ar mom ayati, anak ti mata pobre ni Lilia. Kayan ayat ko pa yan, Lola. Ay, nasabat ko nga minijidalan. Kabinili nak nga ibagak kano kang hadi mo as-asigan ti anak na. Ay nawaw. Kasano dyak asit kan ngay? Kat ay ayatok mo't ni Sheila. Kasano nga'y kakasye matina na. Kunam no asino matakababaknangan. Magin inayat kami, Lola. Uray asino tagdep-dep pa. Awan ti makapagsina kada kami. Ay nawaw. Masigurado makaday akasamot ni Sheila kan ka. Uwan, Lola. Mala, agawam nga ruti agurnong. Idulin mo. Tapno adaaramatin niyo iti masakbayan niyo apok. Uwan, Lola. Mangtangdanak pa iti kadwak iti garden. Tapno adun to ti maapit ko. Ay, husto day ta na panunot mo apok. No adu ti imulam, adu umat ti maapit mo. Sheila, amo ni Lola nga dan relasyon ta. Ala, kasano na ibaga na ka ni Mami? Apay niya imbagam ngay. Di na ibaga day jay. Naibagak namin ta dinamag na.
Jakmat kahit aglibak ka ni Lola, ah. Imbagpay ni Lolam taman nakaawat. Ngam ni Mami. Saan ta pa'y ngakit kita iti sumagmamanong aldaw? Takadwak dagiti tinangdanak nga agmula iti garden may, ha? Makalawas ka di adi tagkita. Well, inton malpas ti mula may. Agkita tanton. Dakkel ka di ti mahal alam iti garden nyo. Adamot basit. Ano saan ta pa'y ti kastoy? Tahinton makaurnungak. Agkalay sa tanton. Naida kayo, mate. Nana, papanan nyo ka day. Ay, nakapadi sindaan. Masapul nagluto iti kanon dagiti nagmula iti garden may barok. Apay nga, adi yung iba unti apo ko yung gumatang. Ay, Apay ada kayo. ni kadilistar ti nakdakamatang barok. Una tayo sulag mo ti apo ko yun, nana. Ay, Hanggang adapay ka di sa balay. ay, adapay sa balay. Ngam, sa balay mo ati balay da. Ah. Nila ang lister ti ka balay ikaw. Apay, adi iso ti ibaon nyo, nana. Isuti nang idaulo katagiti trabador iti garden barok. Anyat ka tiyo asawan? Ay, nagpamula nga men iti garden may. Kasta. At dagayam garden nyo, nana. Nagsabat kami kanina na Maria ti Dalan. Namuak nga da magayam garden da. Oh, anya kumano adda. Day talakit din garden ti pagbibiyagan da. Ay na, marigrig ata talaga. Oy, di ka matagsaw iti kasta. Amangan nga, no nalawa ti garden da. Anya kumano nalawa. Ay nawaw. Awan day tamay dilig iti kinabak nang ti kayat ko mga sawa iti anak ta. Nga uray saan na kaya ti anak mo? Kasta? Awan pagbabawyan ni Sheila iti anak ti gayim ko. Ang di mo may turayan, tirik na ti anak mo. Saan ka man ako muntra iti kayat ko si Kadamian? Kontrabida ka talaga. Ay nawaw. Saan nga taas ka? Ti kontrabida. Ibagami ti anak mo nga agsaganan. Taumadani ka nun tiyo umay ti anak ti gayim ko. Diyak kaya't apilitan ti anak ta ama ki asawa. Iti di na pa'y ama mo. Di ka man agkasta-kasta si Kadamian. Napatag ti ragsak ti anak mo. Ngem ti anyaman a kinabaknang. Tandaan na ita. Masarakan ti kwarta. Ngem ti ragsak. Saan ang magatadan? Karkaritan na ka di, Damian. Saan ka karkaritan? Uray sumang pati bagbagam. No di na kayat. Awan ti mabalin mo. Apay riknam ti rigna ti anak mo. Pilitem ka di nga ipakankan kuana ti di na kayat akanain. Ay nawaw. Umay kano dito'y balay ti ibagbaga ni mami magayem na nga agapo iti Amerika. Uray ka di da kayo. Pilitan dak ama ki asawa iti lalaki ajak kayat dan. Adakan ka amin nakarbangan nga agpili iti kayat mo anak ko. Agyaman ako na kada kayo, Dad. Kasta kumamot ni Mami. Pasensya mo ti inam. Di na mo ti balikas nga ayat. Tila kwarta ti adda iti panunot na. Dad, kasano ka diti panagam-amuyo ka ni Mami? Diya kaya ta maulit kan kati pakasaritaan. No kasano kami anagam mo kan nagasawa ka ni mami. Kaya tiyo asawan, Dad. Pinilit da kayo man? Saan na ka pinilit? Hanggang narukupak iti awis ti sulisog. No saan ako maanarukop? Nailisi ako ma. Umadanin tiyo may tigayam ni Mami nga nagapoy sa Amerika. Tong palom ka diti imbaga ni mami. Saan? Diyak kaya ti bagbaga ni Mami. Anya ngayon ti aramidam. Umayak dito'y balayo. Iti ka nito nga umayda ijay balay. Ala, adamat ka di bakanti asalid a pagyanam no bilang. Talaga kasta ti aramidek. Diyak kayat ti umanugot iti kayat ni Mami. Kat ni dadim, umanugot ka di iti bagbaga ni mami. Saan? Manakaawat ni Daddy. Saan akas ka ni Mami? Napanan ka din ni Sheila.
Kaya ta makita ti gayem ko. Ay nawaw. Awan mat iti silid na. Ang mga noda na panan na. Apay pinalubusa mapimanaw. Anya ti kayat mo asawan? Bantayak ti anak mo? Saan ka di nga imbaga? Kasan mo apal palubusan arumwar? Adala siguro na panan na. Sumangput to. Anya nga iti ipakitak no sumangpet ti gayem ko. Abay, into numayda. Kaduanan ti anak na? Tsaka mo. Nalpasan titulagan. Titulagan katulagan. Oy, dahito iti bagakan ka bakit? Saan na si kati makidin na? Tapno pilitam ti anak ta. Ano kayat mo disikan? Damian! Maamu ka di dagiti dadakil mo nga. Himay ka dito ibasang. Ay, saan lola? Diyak ngamin kaya tibagbagan ni mami nga ipaasawa na kanyak. Kap na kamakade ti apukok basang. When lola, nasimpat ka nagagat ti apo ko yun. Ay ayat agunay ni Lester. Kasano saan nga manugot ni mami may ti relasyon niyo basang. Sana ko na sumangpat ti balay mi lola. Tsak kaya tapilitan da ka mag-asawa. Basta awak man. Apa nga binakasyayinan? Nakitam no niya ti itsura ti anak ti gayam mo? Ha? Tsakin pagaro pakasjay. At amot gayam diferensya na. Ay nawaw. Saan na makatrabaho? Ta iduduol dati amin. Kayat mo ka di ati anak mo ti manginduduol kan kuana iti amin, ha? Tsak ni namnama akas jay ti kasasad na. Saan nga asawa ti kasapulan dayjay? No di ket para bantay. Pagbali na mapara bantay ti anak mo, nga wan sweldo na. Napalan nga taitan ni Sheila. Gapo iti arapaap mo, ang makapan iti Amerika. Dandanin ay sagmak ti anak mo. Ay nawaw. Agam, jakmat kaya taday dya Alester ti agbalin ang manugang ko. Iti anya gapo. Kasanula ang tibiyag ti anak ta iti sidong na. Marigrigat day dya Alester. Inapay di shop, Lola. Mapan mo ka di alahan timpapintur mo alugan. Well, Lola, medyo nabayag day jayan. Mapay nga binabinaybay. May tisap ti kasinsin mo di lugan mo. Ngimi na mga minti gasolina. Kaya-kayat ko ti agkumyon. Sayang ti kwartak. Mapay nga rugay ta ka. Nakalagip ka ba ilaangay? Aramatan ni man nga agpasyar ka ni Sheila, Lola. Mala, mapan ka nga rudan. Ay, katwam ka din ni Sheila, mapan. Well, Lola, agpasyar kami ngamin. Kaya't yun ti sumurot. Ay, sana na po. Bakit ako, tapno mapan nagpasya-pasyar dita. Dito yaklatan. Hello, Dad. Nakaawag kayo, Mat. Mabalin mo ti agawid, tasanda ka napilitan ni mami mamakiasawa. Agpaiso ka di, Dad. Maragsakan ako na itidayta ngayong padamag yo. Apay, ayan mo, anak ko. Mapan kami agpasyar ka ni Lester, Dad. Malala nga ron, agawid ka pa ila kuma. Wan, Dad. Ngam inton malamton. Itulod nak ni Lester. Lugan mo ka di dayto eh. Apay nga yung batim dito eh. Impapintor ko. Angam, gaputan nang inaunay ti gasolina, kan makumi ko mang iti garden. Jak pa inalala. Diyak lang yung paggarup nga dagayam lugan mo. Nabayag ka din dayto yung lugan mo? Manipod na graduara ka kas agriculturist. Adan lugan ko. Dahito iti pakakit kita iti do atawan ko ang nagtrabaho iti Japan. Apay, ati mo yung bagbaga kanya ka nagtrabaho kagaya mi Japan. Alangan nga ibagak, kat di ka matagdamdamag. Malaki din, aglugan kan. Ibagam no sa dino ti kahit mapagpasyaran ta, tamapantan. Adamat si Mardeng alugan iti batog. Naira nala siguro si Mardeng. Apay, adita pa'y batog tigit. Nudum sa aglakuma. Ay, ikagidi kita no sino. Apay, di mo't pumanaw, tinagsardeng alugan. Ikan.
Ada akon, mami. Sorry, no pimanawak idi daw mayasa nga iliyo. Kaduam, day ta lalaki. Ay, uwan, mami. Kinaduak na pa nangala itilugan na ijay shop. Kasi luga-dalugan na. Ay, nawaw. Nana, sapol ko lang mat dayto ija Japan. Agsubliak tumot lang ijay, no palubusan nak ni Sheila nga anak yaw. Anya? Japan! Ay, nawaw! Saan tay arukodan ti tao babaan iti kwarta? Amin tayo kat agpapada iti imatang ti Diyos ana marswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.